Сәлем алейкум, сайғылы серіждер. Бүгін Қырмыжғалының 559 күні эфирде заман студияда Шевкет Наматулаев чалышмақта. Меджлис Қырым блокадасын азырлай. Бұл ақта бүгін Қырым-татар халық лидерлері Мустафа Джемилев, Рифат Чубаров ве Ленур Ислямов білдірділер. Епсі Украина активистлеріні де акцияға қошылы блокадада иштирак етмеге чағыралар. Esas талап оларақ ярмадада яқаланған ве махкемеге чекілген Қырым-татар активистлеріні азат етілмесіні талап етелер. Украина ве Қырым арасындаки сыңырда нақлият қамачақ, яни блокада бір ярым афтадан сон башлайжақ. Бұның Қырым татарлар ишғал олынған территорияға ашайтнен толы арабаларны кечірмейжеклер. Себебі ise ярамадада Қырым татарларға қаршы олған репрессиялардыр. Це звільнення українських політв'язнів, це перший пункт. Це усунення перепон, перешкод щодо роботи українських і кримсько-татарських ЗМІ в Криму. Це допуск до Криму іноземних журналістів і міжнародних наглядачів за дотриманням прав людини. Це припинення будь-якого переслідування кримських татар і інших громадян України в Криму. Це зняття заборони на в'їзд в Крим. Тут переліковане прізвище пана Мустафи, моє, а також Исмета Юкселес і Навера Кадирова. Емек mahsulatlarının su ve elektroenergiyanın 80% Ukraynadan келе. Bu haqda Qırım Tatar xalq lideri Mustafa Cemilев bildirdi. Aytqanına göre Qırımga kelgen mahsulatlar ise anda çok kalmay. Olarını Kerech limanından Rusiyaga yollaylar. Остальная часть идет воинские подразделения, оккупантов, карательные отряды, отряды самообороны, которые давят наших соотечественников, наших сограждан. Нельзя кормить бандитов, которые гнушаются, издеваются над нашими соотечественниками в оккупированной территории. Qırım blokadası hem Ukrayna hem de Rusya oligarxlarının biznesinde aksolunacaktır. Qırım tatarlar ve Ukrayna aktivistlerine karşı repressiyalar artacak, dep düşünüyor Mustafa Cemilев. Мы не исключаем, что будут какие-то усиленные нажим, в первую очередь на активистов Крымско-татарского национального движения. Но как раз-таки инициатива, требования, чтобы предпринимала Украина какие-то меры для освобождения своей территории, исходят именно те, которые больше всего подвергаются риску репрессий со стороны оккупационных властей. Qırımның blokadası kararını meclis toplaşıvında aldılar. Böyle kararın Qırım tatar diasporasını celp etmege niyetlenirler. Olar Zeos hakimiyetlerine Rusiyaga karşı sanksiyalarını güçleştirmek için talaplar etmege imkanları olacak. Все, что у меня есть, я все поставил на карту, другого варианта нет. Бизнес это все-таки голова, да, это мозг, все такое прочее, расчет. А Крым это сердце. Поэтому принять решение головой по поводу сердца невозможно. Крым надо возвращать. Сыңырны не вақыт қапатacakları аледа белli дегел. Шымды ise Қамачавға ватанперверлерінің қошылмаға чығыралар. Акция штабы Киевде тешкіл олына. Гульсум Халилова, Эльвина Сидбулаева, Эльдар Тарахташ, Эльдар Исматов, Олег Казыкин, Заман, АТР. Ярмадан Ақлиеве ашайт блокадасына азыр. Қырымнан Рус хакимет елбашысы Сергей Аксенов межлис қарарыны бөлей затлады. Аксеновтың сөздеріне көре Қырымға дегер шіркетлер кіріп ярмаданы ашайтнен темен етер. Бұне бер білдіргеніне көре Қырымда етерлі едеклер, яғни ашайт запаслары бардыр. Түркия президенті Реджеп Тайып Эрдоган Қырым ханы Мурат Герайны хайынлікте қабатлады. Бұл ақта о мемлекетінің Али Оқов юртларының елбасшыларынан кечірген Корышевде сеслендірді. Эрдоганның фікіріне көре Мурат Герай Венаның қамашасында, яғни асадасында иштирак етмеген. Шу себептен ise шымды Қырым татар халқы шу хайынлікінің ақыбетлеріні чеке. Geçmişteki yanlışlarıyla, hatalarıyla, gafletleriyle, ihanetleriyle ülkemizin ve milletimizin bugününe etki yapmış olan herkes bu kıstaslarla değerlendirilmektedir. İkinci Viyana kuşatması sırasında kendince Osmanlı'ya ders vermek isteyen Murat Giray Han'ın ihanetinin sonuçlarını çok iyi biliyoruz. Қырымда ФСБ 26 февраль іші бойынша яқыланған Али Асановның достарында тінтув кечірді. Бұл ақта Қырымтар халқының ақларыны Қорчалав комитет координаторы Ескендер Бариев білдірді. Бүгін сабадан селялы инсанлар Ички районның уражайнай койынде учевде тінтув кечірділер. Олар азыр шатлық япажақ инсанларында кетірділер. Тінтув нәтижесінде евілеріні дармадағын еткенлер.
Обыск проводила ФСБ, представили постановление суда о якобы пропаже мотопеда и пропаже телефона. При всем том не позволили людям пригласить других понятых, то есть привезли понятых с собой. Это, в принципе, нарушение даже российского законодательства. После обыска из дома ничего не забрали, то есть никакого изъятия не было, по нашей информации. Поэтому я думаю, это больше было такое психологическое давление на людей. Қырым сыңырында ғайып болған Украин сыңыр бекчілеріні керчектенді ФСБ яқалаған. Олар сала, қарпыз ве рақа алып Русия зенадашларынан сөбетлешме кечен сыңырыны кечкенлер. Анда есе оларны яқаладылар. Яқын вақытта аскерлеріні жезалап Украинаға қайтармаға ишандыралар. Сала ве қарпызны аскерлерге қайтарғанлар, рақыны есе йоқ еткенлер. Украин тарафы есе Рус тарафы сеслендірген сыңыр кечі вақында тешкіріблер кечірежек. Мы просто подошли, думали пообщаться с парнями. А вы их видели, да? Вот? Ну да, мы же там далеко уже, через дамбу. Мы думали пообщаться, может, без ничего решили. А оружие где оставили? Там на позициях. Просто хотели, угостить пацанов там выпить. И захотели бы выпили, не захотели не выпили. Никто бы арбуза хотя бы сало. Ахмеджеттің меркези базарында қалабалықлар ұқым сүрмекте. Қырымнан Рус акиметі азбар сатыжыларына жен келян еткені бақмадан алыш-веріш азбарда еп кетмекте. Соқақларда тұрған сатыжыларына не деварлар, не де акимет қазған чұқырлар тоқтата. Тәфсилатлы бізім мұхберлеріміз девам ете. Ешілік мейвави себзелер. Қанунсыз тәжерет ноқталары тамам қазылған ерлерде тұра. Қырым акиметі қанунсыз тәжеретке қаршы көре шаққында әйлән етсе де, Ақмежеттікі меркези базарында вазиеттен ішмей. Сатыжыларны не евел қойылған қора, не де қазылған чұқырлар тоқтатты. Олардың сөзлеріне көре, бұл екене қазанчыларыдыр. Работаем, свой выращиваем, нам продавать не дают. Вот гоняет без конца. Вот с утра сижу за 100 штук. Иногда оптом отдаем, иногда вот сами продаем. Қанунсыз төкенілер атта Козлов соқағында пейда oldu. Малюм ки евел бұл соқақны бошатып, мұнда машиналар үшін ерлер айырылды. Базарға кечмек үшін мүштірелер чөплік ве қазылған чұқырлардан кечмеге мечбурлар. Очень плохо относимся. У нас не только здесь пилируют, у нас весь город пилирует. Меркези базарның мейданына тамайы сайында темізлемеге башладылар. О вақыт Жумхуриет башы Сергей Аксенов базарны зиярет еткен еді. Ақмежет акиметі өз көреші ақында сабат бере, ама мейданда бір қалабалық. Бүгін шер мемориетінің рейсі Геннадий Бахарев қанунсыз тәжеретін көрешмек үшін ені тәшкілет пейда олажығыны ваде етті. Малайзия Боингыны Русия бук системасы ұрып түшірді, ләкин кім машинаны ені еткені белі дегел. Бұл вақта таққа талы барған Арик Толер 5-ші канал эфирінде білдірді. Оның сөздеріне көре бұл избатланған малюматтыр. Кечкен сене Донбаста июльнің 17-сінде Малайзия ұшағыны ұрып түшірділер. Қазан нәтижесінде 298 инсан еляк oldu. Мы доказали это, потому что мы нашли разные уникальные элементы на борту бука. И защита гусеницы, да, это очень уникальное повреждение на защите гусеницы. И мы сравнили защиту гусеницы бука в Украине, это бук, который сбил MH17, и буки в России. Мы нашли бук, который его повреждения на защите гусеницы совсем одинаковые с буком в Украине. Италияны Неаполь жер сакинлері соқақларнен маршылы кечтілер. Бөлелікнен олар 38 яшлы Украин ватандашы Анатолий Корольны аңдылар. Белі олды ке Неаполь жерінде Украина ватандашы түкенға қырсызлар кірген вақыт қаршылық көстерді. Ләкин еркекке қаршы атеш ачтылар ве ұшу ерде еляк олған. Қырым татар ве Украин санаты, ярмалық, ерлар, ойынлар бойынша мастер-класс. Львов жеварындаки Винни кешерінде Қырым татар медениет фестивалі өткерілді. Львовтан бізім мұхберлеріміз қайтты.
Авасы суық olğanına bakmadan bu festivalге hem vatandaşlarımız hem yerli sakinler toplaştı. Olar bir-birinin medeniyetinin yakıncı tanış oldular. Festivalde Emil'nin yanında bir çok iştirakçiler toplaştı. O kaşık aş yapmağa öğretti. Ukrayın kadınları da koşulup yasadılar. Точно, ну, по-моему, больше 13, если я не ошибаюсь. Считается хозяйка, как бы мастерица. Ну да, ну мы вообще супер. Получилось. Kaşık aş master-klassını Fatma Ablemitova seyretti. O ailesinin beraber Kırım'dan bir yıl evvel koçtu. Öz adetlerini sağına. Mında ne kadar yaxşı olsa da yerli kalorit yetişmey dep anlata. Mında olğanımızna bizni korkmak gerek mi? Biz öyle de adamlar nasıl hepsinde yaşayan adamlar gibi. Rustem Skibin ise Lvov sakinlerine Kırım Tatar çölmek savutlarında yazılarını nasıl yapmak gerek olğanını gösterir. En atık talebeler balalardır. Та яркость и богатство наших орнаментов, наших композиций, они не оставляют равнодушными никого. Мастер-классlardan gayrı festivalde Kırım Tatar muzikasını da eşitmek mümkün. Belli yerci ve çalgıcılardan gayrı festivalde öz ustalığını yaş çalgıcılar da gösterdi. Muzika institutunun studenti Cemil Komurcu balalıktan akordeon çala. Baybur medeniyetimiz var ve bu onu yüksek derecede göstermek gerekimiz. Festival devamında merasimge bağışlanğan markanı takdim ettiler. Galichanka ve Kırım Tatar kızı iki halkның birligini ve desteklerini temsil eteler. Episi olup konvertlerinin sayısı 100 nuskanı teşkil etmekte. Olarını musafirlerge tarqattılar. Lila Zenedin, Asan Eminov, Zaman ATR. Moskva sakinleri sanksiyaga tushgan aşayetini yok ettiler. Mahsulotlardan kurashmaga istagan sakinlerning ellerini balta berdiler. Eksperimentni Dosh telekanalining jurnalistlari kechirdi. İnsanlar Poloniyadan kelgan qapista ve Avstraliyadan keltirilgan banandan kurashdilar. Вообще отличные ощущения. Так, правильно все. Так делает, правильно все. Делает он. Уничтожение правильно делает. Мы против иностранных польских продуктов. Что клюква, что помидоры, что яблоки. Они нам не нужны. Путин правильно сказал, мы должны сами свою продукцию выращивать. Сами. Во-первых, если на нас определяют эти санкции, должны быть какие-то адекватные тоже санкции. Я бы, например, с удовольствием уничтожил бы все это дело. Польша не любит Россию, Россия не любит Польшу. Польша, до свидания. Я поддерживаю российского производителя. Бодрость какая-то, не знаю, поднятие духа и патриотизма. Это кощунство. Это аморально. Лучше отдать этих беднякам, чем уничтожать. Это варварство. Как в Сирии с этим уничтожают, там санкционку из других стран? Да, по-моему, только наркотики. Если до этого возили, их можно было есть, то и после указа их есть тоже можно. Никто не умрет, никто не отравится. Зачем их уничтожать? Да здравствует русский колхоз. Давно такого не испытывал. Но лучше, конечно, детям отдали. 26 yaşlı Kırımtar yercisi Ленур Баталов X-Factor'da saylav basamağını keçti. Ленур Ахмеджетлі тәсілі бойынша екім. Yarışta o Bon Jovi takımının Always yerine icra etti. Seyirciler çıkışını ayak üstünde seyir ettiler.
Бұл нұқтада яйынымызны екінлейміз, сілерге ей ақшамлар тілейміз, дайыма атайырылы олыңыз.